dore rero uko izi video zikorwa. Izi video umuntu akora aguruka, dukurikirane neza. Turaza muri za video, turabanza dufate video turi mu ibase, tuze dufate video tujya mu ibase. Urabona ko ndimo ndajyamo, hanyuma ndicaye ndimo ndikora amagestures ajyanye n'uburyo nshaka kugurukamo mu kirere. Iyi video ya mbere nyifate, ni byiza kuyifatira ahantu hatari ibintu byinshi cyane muri background, ukayifatira ahantu nko ku gikuta cyangwa ku gitambaro. Video nyifate nitonze, kamera itanyeganyega, uburyo ki nta muvoma zindi mve muri iyi base. Hanyuma ndakwereka n'indi video tugomba gufata. Turafata indi video tumuvinga, wa umuvinga uri ku kinyabiziga, wa umuvinga n'amaguru, cyangwa se ufate video y'ahantu ushaka gukoresha uguruka, yaba ari iy'ahantu runaka urimo kugenda n'ikinyabiziga cyangwa n'amaguru, cyangwa nk'uko nayifashe nizenguruka. ubwo tube tugize video zingahe? Video ebyiri. Okay, uraza rero turagiza za video zacu ebyiri ziraba ziri saved. Turaza tujye muri application, ukoresha CapCut cyangwa se ugakoresha hano tugiye gukoresha InShot rero tujye muri video turagenda tuyitonze, tugiye kureba video yacu ni izihe. Video ebyiri twakoze, turaselectinga iyi ya mbere. Nitumara kuyiselectinga iraza hano muri InShot yacu. InShot imaze kugeramo, twitonze, dushatse turarimuvinga iki kirango, iyo watermark. Turajya ngaha muri free remove kugira ngo nuzabona video ntazahita amenya ngo twakoresha iyi application. Okay, turaza urabona ko video yacu irakinika muri application ya InShot, igaragaza muvoma turi kumuvinga, harimo n'ikirere. Turaza dukande muri additional, twongereho video. Tugiye guselectinga ya video yindi yacu ya kabiri. Turaza hano duselectinga ya video yacu ya kabiri. Urabona ko video zibaye ebyiri, ni video ebyiri zikurikirana. Izi video ebyiri zikurikirana, ya mbere ravaho hakajyaho iya kabiri. Ya video yacu ya kabiri nayo iragaragara. Ahangaha rero icyo tugiye gukora, urabona ko hariho ibice bidakenewe, nk'iki gice tujya mu ibase. Ni byiza ko iki gice twagikuraho. Turaza duselectione cya gice, turebe aho dushaka kugarukiriza, tugikuraho. Tugende turebe muri izi filter za InShot, turimo turashaka ako bita splits. Noneho splits turayibona. Okay, uritonda ukayibona, ngiyo tuyikozeho. Tuselectione, urabona ko cya gice kigiye mu ruziga ni cya gice dushaka. Ahubwo icyo tudashaka naka ko hagati tuza, turimo tuza, turagaselectiona tugakoremo, dukande hariya kuri delete. Urabona ko kavuyemo ka gace tudashaka, tayari kamaze kugenda. Urabona ko ka gace tuza mu ibase ntawe kabona, bihise bigaragara tugeze mu ibase. Ahangaha twagiye ubu ngubu rwose. Tugomba kwiga ku muyoboro wacu uburyo ki tugomba gukora video zitandukanye. Turaza rero duselectione ya video yacu ya cya gice cyacu cya kabiri.
cya gice cya kabiri guselekishona ni ugukoramo ubwabyo ukikaza muri utu tuziga. Turashaka uburyo ki iki gice kigomba kujya hejuru y'iriya video yacu igaragaza muvoma cyangwa se turi kugenda. Turaza twitonze muri utu application, muri utu dufilter twa InShots. Turashaka overlay turashaka kugishyira munsi neza, cyangwa se overlay itarimo wakanda kuri switch. Uraza ukitonda ukatureba switch tayari twayibonye ngiyi. Agace kakajya hejuru. Noneho turaza tugakoreho, dutsindagire kuri kariya gace twicaye mu ibase, turagakoraho dukurure tuzana hinaha aho ako kadomo ka fresh kakwereka turinganize za video ebyiri tayari zaringaniye. Zaringaniye ariko kubera ko ari ebyiri harimo haragaragara imwe. Urabona ko iyi video ya kabiri yacu rero ni ndende, hariho igice kirenga. Iki gice kirenga kandi ntacyo cyatumarira. Turazana aho twongeye duselekishone kwa kundi twabikoze kuri split, dukureho tukandi kuri delete dusibe cya gice, hasigare video ebyiri zireshya. Tayari video ebyiri zireshya ariko haragaragaramo imwe muri zo. Turaza rero aho dutangira, aho video zitangirira, kandi muri cya gice cyacu turi mu ibase video yayo tuyikandeho, turayikoraho. Nitumara kuyikoraho ize hariya mu ruziga rw'umweru, turaza tuze hano twitonze muri utu dufilter tujye hariya muri cutout. Nyuma yo guselekishona cya gice muri cutout, tujye muri iyi cutout igaragaza amashusho y'abantu babiri, dukoreho. Tayari urabona ko video yacu ya kabiri background yamaze kuvaho. Turakora kuri ka V, nitumara gukora ku ka V dukore muri intoki ebyiri zacu tu minimizing cyangwa se tugabanye size ya video yacu ya kabiri. Urabona ko dushobora kuyijyana tukayimuvinga tukayijyana aho dushaka hose. Ndazana nyifixing hariya hejuru rero, nimara kuyifixinga size nshaka ndekuramo nimara gukina tayari. Urabona ko video yamaze kuboneka, bigaragara ko ndi kuguruka kandi ni deplasa mu kirere. Video yacu yamaze kuboneka. Bibutse ko ubu bwenge bwose tugomba kubusanga kuri Bwenge Media. Nibo uri mushyashya ugomba gukora subscribe kugira ngo tujye tubana muri video zindi zikurikira.